Camere baro bella Camere teo kalawo Camere baro bella Camere teo kalawo Camere baro bella Camere baro bella Camere teo Tana kira kura chiriyo Kira kurini Tana kira kura nireba Ni teo kalawo Camere baro bella Camere teo bella Abedo penil matien wajul udah yub matie baru kan I Tara Pa LUO ken magui ichande ko kelo yub matie wa kon wana ne opore da murate ke ngo matie mer bugino fonyu kere da in mati wa kenyo be ramin wa fon iyo manoi na opore ke topic mana wa kelo to chenen ngo matie ke tumbor kenyo metamne mere kup ke wan bene wa kelo da topic bo down me fon nani pe gale chere I comment section nyo yen ka wana machimo megwati na machimo tie ka ber mo ken kono Facebook if YouTube no watie kono wen now if on matien kono wakwanyo tie wene don lobo mari kineno pi Anyim don lobo mari kineno pi Anyim ne kono tie genele lajba ene pa watien pa wakema kom gena chiel then watin neno to yo me don lobo tie yo makeni keni pero lo mer kono chet kono bet nga nyo bet kono engineer kono bet kono doctor nyo bet pe mero kwan ne ken ketwa ke gang pa jo kenyo bana ngo marom kelo don lo ma irom timane ma kono pi Anyim di ma jo bana pen ga metimatin adugene cham kene bedo pi Anyim studio kan kono watie ke panelist kan magatie dong mago yupe ke lok ma pola da ke fon ma pede da na la bom barakar wachier wa ke panelist ko ka ene tuju kar ke kar wa chier ne yup kerate kere nene pe ko pe ke kenyo lok ma tie tiene lok ma pe ke te retwal ana jolo wo duju ka chel afo rio mego ange otio mego ti wono be well, na timo gimo kanya kwani duono weng no net kana mere uno bed matin ma lean ya peda nge otiene ne Wati maber, wamoro Jimmy. Moro damo. Now in metuwa kenyo ba chum kan ko nge pingo matika time ka en ka ti follow ke YouTube I Facebook nene I sharing show ro share what you kan go win ngo matie bana per tek ko wa po nge en ke timo be ka chenen ineno gen di en like mo en per tek bana ko nyo chota ma mi bana kenyo wa bana wa ngeo ngo mer wa timo kan ma be bana yup ora nyim na la bomba la kar wa share wona ti I fon matie ten pen lo matie ten lo ke timado lok timadon ma bede da anem dakta beda o kan la bomba kar wachirati la det siza public en no bine konyo wa ya chagene ka en chot ke yum matie we woneno ken medon lobo mari kineno pi Anyim en ketung bori nene ne we no oluto omin wa bene ngec mabe madak kom topic matene lok etien lok edit kom dit ka man ma lewa che wengo dit cha tibutol man no buro lepe panga ka tibutol dit kere but merci da jeli mate for the 12 amigo Jimmy for panelist duju magi tietin for jo magi winyo jo magi neno bene program I Tara Pa LUO kare for the 12 lok matini wati lok me wilo bu kumbiri duju giti ka neno kita miro giti kere gi jema wati kere ngetwa gi jemu rumowa we menena Anyim we ko yob ko padano ya Anyim donc botwa don lo manena Anyim dok tiyo gi jemi yo mo pore bero ye ma popol donc kombiri wilo bu dure duju ka chiel maka ilo pa mono gi doma ni global sustainable development giti ya nene ni kinema o mo mone pier angwen gini no wati gi jem ma futra mo konyo wa ya Anyim so nena Anyim kombeli tendo ni jem ma timo kombeli ni itimo dong ni amen neno ngomor bi konyo ya Anyim machalo kara machalo in keni machalo dano ma in ko ke gi wilo bo duju
kumbiri dana tiga look en look en me tuo pa piny kira miyo gi ti kede gi pi kira miyo gi ti kede gi ngom kira miyo gi ti kede ngom kira miyo lo tino dong kede ipuonjo ni tino ni ning jam egini wa yot kom bere tie ye si yot kom eni nong wa kwa kero ite kit look man madit me Dongo Lobo ni ning tino wachi wanyemu look eni kar mo kar ng'ech eni chabira ri adek ang'wen dwe achiel mokalo ni wabedo ga kwanyo topic achiel lok me tuo wich lok me wol palitino lok me tuo me kom wabedo ga kwanyo jemi ga achiel ento ko pe biro gina achiel gi kar mone ko jemi ni dugu watiyo wabedo ye kar gi kare tuo wich chikenyo tieno bere mieri ikonygi in bere mieri yub kere mieri bed kere so tine wachi kong nong wajogu jami gini oduju ka achiel ni kare ka waneno gimono matut kit ma wabedo ka neno gini en ni duju tie ma waromo nene dong duju ka achiel ikit me Dongo Lobo maneno anyim amiro miyo la bol achiel ma kit ma dano wachi ka in itie kuom bedo ni ineno anyim ng'oma in romo timo ne wek anyim obed maber en Dongo Lobo ma pile tek en neno Dongo Lobo petien lo ni an atie yibo jem moro pe an kuom bedo ni ko Dongo Lobo ma neno anyim en wamiro nyamo ne kuom bedo ni en yam wan dong walogo kany ni i kar ma lweny me mbui lobo me ariyo otum gibedo ka chulo dano itieno chuli tie ma gichulo gi ma British obedo ka chulo gi pe puoyo gi ma giluongo ni gratuity ne puoch ma gipuoyo gi ni wano tiyo ka achiel lweny no otum mano ngino unu ochero kede gang en si jo en go tamo go waje wano walwenyo en ma wayo me dong wi lobo but anyim wa bedo ni ning si en chen mo manok ma no gin go gichuli gini waje wan ba manok e mo ni eni wamito gi kit ka achiel wego bed me chulo kwan palitino owele tino chuli ma pol go kwano gi scholarship me district me achule district gini ma Kenya tumo no tie la karan malo en kit chende eni so jo en mago go dugi second world war ni go timo en gina gi duone Dongo Lobo manena nyim wachi wano lwenye mer eni gichuli wa bene chene en bene kono kai no chi kono chera wa cha mugu chi gina wachi okay ma put pe dongo lalo chingwa ga chiel ma chama gi nga gini ma chalo ka wa konyo ni ning owe gin go kero chende en ka chiel menu kita gin go neno kere Dongo Lobo manena nyim ni wano ka wachi dongo bela watigi chende eni in ma ngara chiel miyo uti kere ni waked mo manok we konyo nyim to dano litina chulo mo pol ma unjo ma uti neno wa ung'eyo mo kene madong paro lo nyinge kanga chiel maken no ko go ruenyo en mo kene bel futie ma gin go gin no konyo gi tutwal machalo me konyo gi dog bene gina bene ikar chan gin go yo medino no giti gang kwan protante no ti gang kwan katolik no ti gang kwan yo kenyo chero bod islam no ti gang kwan yo kenyo chero bod jono loko kedi yo duyo gi board members wachi wan ma unu ti gang kwan no bejo litieno mu en ma riek ma gini magiramo kwan ento ker me kwan pere bod gini uwek go kwan i gang kwan uni eno wano chulo begin owero sukul pe katoli protestanti gi islam ogamo litieno chulo mo pol ma litieno mo ken bero o medo gi kwan go do daktare do engineer go do local government official go do jema pol ma go bedo gi dir yubo mor ka jema pol mo timo owero da tini ka initigi idea mo in neno ni ning in ma tie neno wa kumbir ni Dongo Lobo manena nyim dok tiyo gi jema ma wano ti kere ni iyo mopore in neno ni ning
ngoma in ro tamre ni gina iti timo kalung iti mo pier ngwen pier bich mi dong no i tim jemu mo wachi ngoma ana ro wero ne pier nyim mano bele ma chalo Dongo Lobo wek at least oloto joma bibina nyimi gibi ko mabe kitma la dit tiberio Kenya tuma go time kar chan wada ana wero kakany ni foyo total ni tini nyako tam panelist gi logo megi inben meti wo kuno ne romo logo megi nyo romo choyo ne ma ge neno loke la chien kachawa ne romo ana foyo total Jimmy Better merci enene ikele gudana yuma better pien ke neno mot Dongo Lobo kar pe ochunge kom gina chiel wan pol dana weng nan ya omiero ko i kwana ka ya kel Dongo Lobo pol gar gi neno ngata po kwano gi wanya yen ni kono ki ngono po kwano konyo ba tam na pe ento kar genene eno be logo ba Dongo Lobo chake ke kom ngar chiel gi ngom ngar chiel timo wagat bien boarding doctor angeo kon bene romo konyo ba kache madak ene tung ken mayor kon bene wer no kel Dongo Lobo pien gane wen kupa chalo nyo gare en mage nyono ni mage aki ya chiel wer no lo to ka wen tiga tit mabe no system tiga wor mabe bene data Dr. Sida Chai juel matek la det ka ramo bine mina wa kitung bori bene ana fo Apoy total apoy be be ana apoy panel is wing kida amor down wing matiga winywa apoy lok pa umera a Caesar public in may yapo wi lokman per tek total lok mi Dongo Lobo ma kun ki nena nyimbi ya man kono tie waraga ma you and I chwalo ma wajini lok me sustainable development mon me Dongo Lobo ma mir nena nyim yeah ma mir ket pi yot kum padano ke query padano ma mir wo tok ma be ki dok ki tung chel mir ki nen ya ki nen ni ki gwago ki gwago ngom ki gwago peñ wer u bed ma konyo dano pa pe konyo wan ne kan konyo wala tina nyim yeah kino amir kong chak ne ki ne ni ngom wer mir wana chwele wan ni wa kerpi Dongo Lobo pier tekotwal yeah donc kombedi Uganda dong achalo Lobo ma achulu tie gen go cho report ma lok kum ma wieti lok ma chan yeah chi ki wajini chan tie ma tek ma dano ma romo million para beer Uganda lung gen fio ma gen giti chan ma raj ma da kita actually yang way chan lumulu yeah ento yeah actually and tie ka wajini ho chan tie yeah rio ka yin wajini chan chen ne si percent ne tie pier dek we dek aya eno ka yin wani ya chan lumulu ma dong raj twale percent ne tie pier bichel we boro kin wenga kar ma nyul ni kin magi kid magi gina ngo magi gina magi tika neno neni eno de bene mi gina ngo mi team yeni pen ka yi tika neno chan chende ke ken matie pier dek we dek chine tan wa gina mi ro team dong wan no word go ki ngo ki ba cha ma chende dong mo po ye ki pok ki dano dong in dong megi en ni mun be ki twero team ne dong nyo ki twero ya ka dong wa bi dong ki ne benefits you ma dong ngar mo no chen we ko bet kede mo no ki twero team ne ko meno ento karma ki neno ni chanto kali wai chan lo mulu ni no te lo kani ke neno jimi ma pol neno lo me kwan access to education tini ni
lok me yot kom tinini ki lok me teach employment tinini kai ker en en no lok me ngo chan chen ne tinini ki no ker lok me living standards my ne down mono electricity ti ore nyongo otima be ot ma pi bi ne ore si de no ni o jem ne do do pol ma petu o tu ne ma dong kai ne ne no mi ni chen ne ken ni no put gibor e kolo ma no ot bene chue no pi ao ko gula ke si dong well agenda ma chel goal ma chel ma sustainable development ni mir kel wenyi kum tuo si dong Uganda gen go gar ching ni mir wati ti no ni si dong gina chel ma mir mano team pere tektual ni mir wa chego ti ki chuma kai lemon kai industrialization mon ma chel wegi pet wek ti yo nya dong ma rio ne Uganda karoni wa ker lok me parish development model ene me jwe ko chan wek te lok no cheto boy te dero kama gi ti ye yeah donc ma chalo gine example kong na kwan kong and la nyud me yot kum agenda me a dek me and gine nen na nyimi ne waje ne miero ki nen ni ki yubu lo yot kum obetie ki kwo be mabe donc kay nen ye chuli yot kum tini ding tie gin ma wera wan kenero de chan ti kuma matek pien tu which ti pol de toile donc dans ma lugor ti pol de toile kinon kay neno mon magwok nyo gi chan de tu ben ti pol de toile kinon kay neno top lutino lutino malulal nyo lutino ma puti ko ti marach toile jem kuma ne anywhere ben yo me yorkum petika nen mabe kadong mukena ni kai ni neno chalo gine lok me kwan o dok chen lok me employment ma beno beno rat to al kar ma gine covid obino dok ti dok pege si dong o me wer jem mukeno o balle o total yeah kidong ki pimo gine ni kai ni por city ke por rural area kino ni rural area ti marat total and no well kai neno gine ni si no ni tam ni ma ni mir ki ker ti me parish development model ni ene ye twer konyo dano ma da wegi ku chak ti gang and kun gi ti ki ngom gi weg gu ken nong chen ne dok bene weg gu chak yubu kwo gi yot kom med education employment ki jemini en ma tie ma chalongo na newt ni a chan nong ti ga dok chen ti nong lok ma ti ga lok ma tek ni o mir ma ne na ni ma da kita mir ki yub ke dok ke chan pin kita mir ke yub ke lok ma yot kom na ga lok pe tie ni ga ngo chel ma ngar mo tim gina mir ke tim me ma ki ribu ching ki ti ka chel ki dong mir ke nen ki jing ko ot yat ki unit weng weri ku chak mi no teach me no ni down weng pero no yat I kai led ma WHO was kede ni universal health coverage ka je no bino ki no wega dong down no chao yam chao ko do ge kum ki chao yari o pero ma di ni no dok pe dok nor ge to twal yeah mona I look mana ki kede en dok ko ni dok per bino kilogram kene do kono amir med man nok ni iching bara jamu karo enonen cha beach me do a bichel and it will be World Environment Day the World Environment Day ni and theme no tini mir wanen ni wadu o chen jeme ma timu kelu
tuonyo timoraji come environment tutwalle kineno ni plastic products chupa man magine atie chala plastic tie kingene jimmy mogo ma kau ubino kau donye kom cham si tu ero kelu tuo si dong mero ki yel twal weki they don't ki berkati ki plastics, and that was the theme of the World Environment Day. And main campaign no Obedo worldwide and to Obedo 2 countries Obedo leading and the Netherlands Ivory Coast in Africa. Kidong Netherlands again, why the whole of the European community they're committed to reduce the production of and consumption of single-use plastic. Now it's very important that it must be replaced. So my 3, theme, doc public pin, med your com, kidong environmental again, my chalo the World Environment theme this year, and Obedo kedeno. Chikawa commander me. Kar jomo kene megamane. Be to data pian gen madot iken mayot kom don lo any tie kar ikona ka mo ken gen wa tin pa wa ken me ka chiel ken pian lo ka tie ma kwa ko pingo le king anyway lo meto with no bana pian loin iyo meto which kane wa karo ke do gola chiel ken po betiero wa kana tie group chiel mo maglong lo TikTok family ma do tini luo ko long ma temo en TikTok jo manana ke mielo style no ma genen getiga yo pe ka chiel manana o to ke bieno ke gore e du ma pa rio en e gulu city mano luo ma ka ber mo ken go bieno ke berie ma ting ma me ke ben tie yo me advocating yo me to which no get me konyo jo ma take to which yo me gen to which yo me phone down well down bit ngec mano tie ma dar lo ma to which man en banan chal initiative ma be de tol ma wolo to bikel ni bikon ko wa me yaro lo man me to which well down bit ngec ma do fo tol bot jo ma tika yubo man me lo tiktok ma ben en do piero de ba de ma pare ma kay no kare ano ne ne wiyo ke mugulu no dano beri yu ma dit tol kono wa duka en no kam ko waneno mot kawa dak iyo me down lobo tie ma kwa ka ber mo ken ma me kwa ne food tie dak ping no ne dano chai tit ma me ge dano chai ngo ma gen gitika timone pe tam ene mo be down lobo ke be bala ngi mo gadi nyo pol dan timo ga ko ber ni pi en wa kun no me resale ko ber but effects ne be ber kar ma juma bira nyim ko be dano chane de to ale ke dak iyo me kit me Piero Chamana, kena Piero Chamabi ke la mera Christine Lura Moika enne, ano bieno kon ko waka enne. Pian dan charo tongo yano nyoge Piero gamu mo kana mandak no pitin ne don digi no ke chamoko, but pege tang pi Piero gamu kana magen mak no kel don lobo digi maja pi juma bieno lubu ngewa. Lura mo tin na nene chile dong chitale dong tin ma yana tin no pe waja en papa ngam ngo matin tin pere twal. Wa kelin kan ko be kon ko wa ke area enone. Apo it Jimmy. Iwa chile inge environment watika loko environment. Como be mi arbe wa gwa na pe wa to ka bena ti be te don konyi te twal so mentally mi we will be ready me loke ti ke ru ka ki kere chel bega apo ai da twal mo ta bot down when apo down panelist when ke bida fo megi wa siza pi yak dok man ma ter ma be lo kum sustainability me development for the future generation and for the Dakar lo kini ma ter ko ta am ye dare rakor woni ki bar la megi grace ki jomo kene ngar mo ko kati ma pa ne da fo be timi na gena kral a dit siza public ko chawa ne kere ne meti to lok ni ngoma I ngara chira ram timne to twale
pen tiar bot joma ti mo piar ngwen piar ngwen ki wie piar bi ti piar bi chier yindo ngata kumero ni pete lok mara je twal peda ta mi di beri bi do ma twala de belo ma nu ci tok mi mo anio ti do ngo ka ni ma inde chier ho ngo ma ini bi were bi logo yin ma ya biro ni ne keta nan kere ini biri no jemi mo ko tie ma no don ke pier ho lu nyoro do pier joma chuan ya pier jim mo ma char mo yeme jim mo ma char chwa jim mo ma char tuku jim mo ma char ya gini jim ni oni don no don tie inde bien de no oni ene le katwa lock ke le mon ko sustainability no jim ma ya no ki kero dak tie me konyo joma kar enuni dak bero konyo jomu biro la chiana ngi gi char wan ki to ka dak mi andare o konyo joma tika biro nyim in the future ento no petika di wan ki powa ento no ti dak ka pier konyo in I kar me pier kete dak konyo joma gitika biro ngi ene ketma ani anke lokum jima keloni sustainability farming piero jimi madong imbere chamo jimi ni dong dak ngatu kene bi chamane mano pedi kuni be da pedi ngom tipi meno ana ramo mi la po achiel ma dare kum gir mai ramo pet na kitchen ni kari wa alma ti loke no yabu wa mi arda nena ti kekere ena yeni kawa makeloni kofi ni am yang ma don wa don ki kofi bana man wa form gar kofi kiteni wa kilo gang wa ko pinira de kado ko ti wa odo ki pan wa kwanya para ni ti wa muy wa ti to ko ti dum wa chiela kada ko odo ki pan kado ki keni ka odo ki pan odo matira kada rego ki kiri mano for mano kuori da meno ni kawa wan po don kawa ma wila wan no wa charo kawa ko no don mo kuya ti no ni an ma ti di pani ang ni an kawa ni mano konyo lobo ni arangi ni wan ma tika fona nyige ki ken na ku beti da mi ti tu ni ka ti ngat mo pingi kawa konyo yu ma dung me gwak ma chiel me gwak ngom inero en kar mo go ti ma don ka ti ki ngom pe ma ma dung ma pa ni pa bi ngom be ri wa ti lo ho ngom ti ri ngom do dingo wi me wi ni no rion ti ara ho ke le mo ke agriculture ko ti sol erosion o nyo geno mo ku me ti ka ini ti ara ya ma chalo kawani ma ngom chung ka chelo it maintains the structure of the soil kwe pereo lobo pereo ngom pereo ta be wang porni pe dinu mai noni wang porni lenge ke pero yar machalo kofini gwa ngomi yar machalo kofini be dak tike kon ma rio ni we ngom makinyo ni pe balle mo ngom ni oni beru ti ma be ke dak be ma dak be mio tibu yen ko ya oni don tiar ma bo malo ko gir man tiar ci kaw don mi tibu ki je mu ken mano gi mer berite ya ke ñu tiaro le mo ma beri lum ñu ngogini ci noni ke pe ya ma tiaro ko fini ku beti in ramo fana ne yu tiaro ko fi I charo ma kunyi ki chene ki metu rutini school ki metu ngeno ñu wen mer ma chiel ma rio eneni mini be bow ka do don tiar ma bo ka inun ka piero de kar enis ka ni pier kar eni in gwa pe bito mo bow ne eto no I no nyige af ngi ma drama de ngmen kini ne tiar kono nyige char bow ne ni bi konyo lu tiro ni ma be bien anyim yani genu mo tie ma gen giram chato ngi bow eni gi char ni gi yubo ki ci noni ene la kudi jime makae pier jime nene dong doktiara ni ene makae ci sustainability ki be ku be ki problem ngo wi lobo tie o don kere lokum environment where global warming so ki le mo got meet it will help to mitigate climate change
so ka ini pero ya to ko madung konyo kita yeri konyo ke de wa lo ka ke me be da ka lo men la po achiel ma mi ma lo ka ki kofi nyokawa eto ji madung tie ma ki ramo peto ne mu yeme gi gen mu yeme gi mu chunga gi wande mo da ka mo no tie mu chunga wa ki demon tie mo wa chero chamo ento kita demon cher ruon kere ko angeyo men te lo ni won babana ki go piero demon yo mene ki go piero demon babana ki don pe go bion go piero demon yam ko be demon ki le mon ki ngo ki don ki peke na so ka jimi mani tie ma chal ki te ni kadi ka ok chamo pier da mo kene we ko le tiam ki ni ma piano ene ket ma atawni miar fonyi wat kumer bat jimi ti ma duong chi atawni peda lok ma duong tota ya kang da dwak tal oni la po man loka ki agriculture an la penyi si the public ngo ma wano e pero kawa oi ma mo ni ai chara pieto coffee i ma kan ini en afoy beretol ramo eneni don wene mio tal bor wano weng in mai tika neno wa nyokon mai rwari kom video enni ngo ma in bitimo wa oloto digi maja ket bedon ka ini pe tiana wani neno ba ma yang pero gen enni pen utamo pe wan ba yang temo gena keren utamo pe wan nyo nermon yang temo gena ken man so it's up to you it's up to me menene oloto wa bor gena mo mano Obedo lobo Anyim ko atampe wan kan ko berene anyway no man kom pe gama nyim wange lobo ne olong gero mai kan makwo no kenyala gero mai kan menano woro nyo nano chungtie don chero we amena ti en ene yo nyala kana waduk de kon e kom mege to twala ne ken ma mege ram ko nyo kere yo me don lobo pian ko nano mot mege tiki rol ma dira da che wadugo bon mon ka et wala let it grace wa cha ke bore manga e kunge ju chot la mera jo is a bigamo ben jot kenyo che wa nano ken mo gene kede ken mo romo cher ker me po di point en yo me down lobo ke make ke mo no kang in general pian I think they are the key me Germany or Poland when che let it grace ajuli mata ben ka e konyo ke kenyo apoy mater apoy Jimmy apoy panelist weng ma pia cher ma po ng'eyo la mego loko coffee chung coffee benen bet tie so ang'eyo ki gwako me ki onyo ki gwako ki timo bene kere tije bene tie so coffee tije duong ena mama ka med bene wi loko coffee eno maro Jim mabejo mada nungwa bine loka mege ene ye lupuny magang magi chako puny ka puny mo tie dan weng kita Jim wai dan weng mege no miena tie so puny eno ne mege tich magien gi tiu ene lok me kwo ma ana waje ne kwo en me kwo me yot kom kwo me gang kwo me kwan ki Jim akumene mege ene ye gi kelu lok me leyo gi punyu kita leyo kita Jimmy time kede gang pien Jimmy wen chaka ki gang ka chero i community ka chero wako kamo kene ki wi lobo ni ene en no ka it neno chaka ki gang so mege gi tiki matek mi neno lok eno ne lok e biashara ki lok me kaber murumugi me gwako ne weng mero tich pa mege matek ma pegi gwako en kita na nen wana wa ni ki gwako pitin ni ki ken ko pe me Anyim bene so mege pe ge tek mege rom gi chako Jim mateno ene ye pole program ba mege no kita puny ma mege chako ki chako mateno ki do ki gang ki do art mat no nyo ki kita wana wa ni kin gang program e kin gang ene program matek ada ma mege ene ye pole gi mar ti mane kiri gena gin gi luone community development ene gin ma pere tek me Dongo Lobo
endo ka chalo wan wa ker men nen ini wa lokom kiri yubu dero mamwani ka che mege mo tie magu bien go repe chienge gana bichel nyo dogang money nyo area money udero eni ka ki yubu ka mege ma ki puonyo ni ki yubu dero eni udero eni ki bien ki waro ki tero so no mege eni be no giti ki ngo ki chene ichingi me wilo motar ko mitimo ngo lubu keta ke giti ka timne ke romo mede bere ka jibi ma puoj mugo matino tino ma dan romo timo jibi ma mege romo timo ne ki gang duong kiri pegi chere di center nyo ka mo nyo kiri di center ka gutio gutij mo kena ma gang yo ne weng utieno nyo cha utieno gini cha bor nyo madung dan pu ne weng gichero gibedo gitimo tij mi ching aya kiri beno pe tij ching kiri mi chat mege bene romo timo ne pien mege duong ingi duong chingi laaj dok mege gingeyu tij machale mege maka gugore ka chir gitimo ji mapol mada maka kitiyu ke gima be gine lo dong lobo mada dok eno ne gipuonyo en lo tira nyer matino ne kiri walo tira wo mukene ne pien jimi mier ki chak puonyo ne madar putin puonyo jimi madar nung diro tek ki kombedi be pa kombedi i Uganda lo ki ngom ni mon bene ro bedi ki ngom eno ne gen mabe pien ngom mon bene ro bene wan wa wilu wunu ngom kano yam ki mon ka gi mini gi kero ni go wil ngom eni wan wa ro pete ye gena ko man nyo mon bene ki ken gero bedi ki program matino tian bi ger ki uri matino tian dog di gola chile ki ken ka teke la tel wigi ti mon teke ngar mo ti ma kelu wigi ka chen ji ma ti on tere ni mon cha ko ti mo ne chi gi woro ki don lo pe kero ne ji mi we pe miero ji ma dog ne ji ma dir to twa ji ma ko ni o we ka jo mu kene ne ki woro ki mede kere o wa kama ti ki ji ma chalo me chumani man chalo en lok pa maka yubo maka en ma ki yuba ki ching en pe maka wane eno ni ticha mon be no romo timene maka ene ka gen gu timo ki charo pien ene gena miero kweyu ko ngo ji mu manok ken ki gwana ma ki rubu ki ngo eni gen gi lo gi charo gunia ne kon ki char ni mu ken ne gi dong gi ti ke eni ken me dongo lobo pien gimi eno ni bi beru man la binaka ya nyim no tie ki tiu kere dok jomo lutien ma nyimi gi puonyo ki biti kere mot di ma dok pe ki tiu ma balo pingo twat ma pe balo ngom ma yubu ko pa mege ene gino ki tika mietone i yo ma papat pien mege ki yot kom bene duyu mege ka ki puonyo gi yot kom weko mege ma dago ma kome yot ene be nywale la tien ma kome yot kita ching cha wano winyu daktar mi nywalo nurse man wen ini nen la tien ma mien ne kome yore ma kuone ti ma be nywalo be la tien ma kome yot la tien dar ma no pero tie de la tien ne beru gor so eni gina mier ki kon mege pien gine yu be nywalo i wa nyimwa so mier ki nene ki gwa mege ma put kit bat ma gitero mege ma diro ni bene mier ki nene ki gwa gi we go bet ki ngo ki kero mi puonyo jo ma giti lu le ma go be biro ka lene pien gang pere tek dok gang be ki mom ki don ki ren lok me bia cha ne duju anda loko ki lok me ngop ka ber mu romo wa pien gang ma ini neno gang ma mege ti ye gang ma mege ma tek ti ye i neno wa ki gang en ku gine no ni bene cher kiri lu won gang cher ka ti dugu beru gang le tiro cher wo gi dugi biro ki beru gang so an lok ma en lok gi ko ka kan angela mego choice o be made we Yeah. La mero jis pa beron la bon bar kar bene kon wa kene gamo e kene pien juwe gang ma mon tie ngono gang ma mio gang lam ga mon pe ye so la mero jis wa kelin kene bene kupo ke kai kene shot bana afo Kakara jiwa apoyo dano duju magitika nero wawo kachel gi luwara panolis weng magitikan lok en mo wara tiga loko ne tamo meta to twale kara en ni o mier wa loko wuno wa nyoko cham kachel wek waneno
kirme konyo pajo piana tamne loko biro at the very right time kira wan ko wati kwede pinyo tika bale ko pajo ineno wakaro ki peko me muon jemi pajo biro bale to twal ngoma wana romo timane weko mede gi konyo wa weko mede gi don lobo ma megwani pikar ma nyim ma biro lok ma pol na mera lady grace loko ma bero twal ngoma mon romo timane gin mu kera ma romo mede ne era ye lokom investing in kom lutino wa to twale lutino nyira wan ma chalo mege omiero wanero ni wapuonyo lutino nyira guchiet go kwan pedo bet ket kar ma chone pien latin ko kwano dik ma ja konyo wan ku watiga neno bene lutino nyira ma pol ma kobir go kwano gitie I dok tich madongo gitie ka timo jimi mabejo machalo la bole aramo kero borwa I achuli kuja wabedo gi la mienwa Mrs. Bigombe nyo mienwa Mrs. Bigombe ma ogene wan otelo wa mabe mada as women leader MP I parliament mabedo twal wati gi mego Beatrice Atima nywa kumbiri mabedo tika telo wa mabe kachiel gi mego Cecilia Gwalge mego Bete Olge mero tij matek Gi one of my schoolmates, Anna Lobo, just with 1 year, CD Lowella Christine. Ma en bene Obedo no parliament pe kar ma lañ ma fut. Mero era ye support ma no one mo chalo mege unyogi parents wa mi about luteno wa. Omero was supporting luteno wa go nan you me chero ka kwan. Unyo business mo kera ma chalo ka chalo family tigi business chalo gene dukan gene upuonyo lutino wek lutino go nge kirme pu pian pu farm is a long term project. It's a wealth ma kagi wek generation after generation menu gin ma sustaining family me chera nyim ineno wek lutino lubi chalo ilopa mono ka ngar moni ti farmer lutino ne eno ni wengi training to become pian ka won gi peret gin lo gi leo nying ene work mera nyim pe nying gi kena tika mera nyim sustaining kwa ma megi chak diang no tikenyo kon gu pur mo chire tikenyo kon gu pur ngo tikenyo ene man jemi duju ma ngo pe lutino wo be ken ma tika tima nyira megi tika timane and for having say ni umiar wa konyo lutino a look in particular pianier piani kar machon yam a nyera no pege yene go kwan go bet ga chi wanero ni jimi chalo egoni omier wanero ni wa encouraging wa go konwa I kar ma nyim inoni na tin ya rom biro doctor na tin acho biro rom biro doctor family business mero point mo kan na mier mere ne wie omier wa encouraging ka family business is successful. Lutino go mede kwere wanyuri wan wachako business nini wabi mede kwere anyim nini kadi maya wan nyuri wape wun lutino no wacho jimi eni waker pen kero wachako kere business kore mixed farm koro only crops unyo wagile we ye wek latin man mo believe kaka tien lu nyuri ne dir ma o mede do en ki the same program ni we ko kon lutino ma mega ma biono chi noni this thing will become very sustainable for them. Pian po bigire kom wona po bigire kom anakan obe mere wa bar kom lutino likoi mago biro I anyim enano kikin mo kana ma chera no pa jama I'm so happy about ambe nen chal dong umiara chak dong bolo chumuni mo ye woni bol chop meru gin ma mono chako matika konyo ko lutino kwan kumbiro Gi bolo chena moni ngar moni bolo chabire ne gimia bon ngar moni bolo chabire ne gimia bon ngar moni inoni kar ma lutino tiga doge gang kwan ka de neno wigi lutino go chulo school fees gi mo chara le wen mina tin don kwanya en bol chobe kara kwanya li piara big mo no wila chabun me doge gang kwan gi latin no wila kono ngome mero jimi chal eno mergi encouraging we mon go mede gi timone mo chalo wan mon topic me mer wat waja ni je mari ni pe pian mon pol kar wa wek wa ngej manna endo wan bene wa ramo timo jemi pe wek wa ngej wek wa kon ku wek wa worun ka chel meneno ni don le betie don le mari
ma umiero meda nyim kero la mer Christian wajo kenyo ni yen uped yen Kofi eno Christian wajo Kofi bere mere naga ka don kir ini winyo tiero kore Yun pedo ko cherne le chai tin mere Kofi pe yin no de odo ipunye be lu tin kero mere ngo kero mere ge yup kere mabel dan me gang kinyo weng no gi ngeo ngo mo mere ge tim ka Kofi o cheke fora ge moyo ge kwoko kera la me Christian wajo ne ki odo mabe ge piro kari gene ijamo nyo ya biro weng romano mele mo je me ge kwoko ge cham we preserving cham be mabe chi no ni riyo ka wilo Kofi diro nyo tiro tikon de anga do ka no tie kere no be no konyo o konyo be chende mo ni no miero ini ti kere me wilo je mo kana ne ineno chi je ma lubu gwa je mo miero wero oberi na o mier wa mere kere wunu pero yene no ti ye pero cham kera Christian waja mo yeme gi ngage jem jar e ni wen konyo gi gin mo kere ma Dr. Sizotero era yen lokom nero kon health padano pien ni is part of nero ni don lobo watini ni we kwa padano ri pedung chame ken ko kwa padano ri ni socially we maintain ourselves healthy pien ka wan po watigi yor kom pa pe wagwa kama be chi jim en mo wan watiga lo ngini wen po waramo timone ineno chi gin matie jim mo kana en mo wan lo ngini wun bele ki wa kuno ma wunu tiki ngeji e o chwal we wa kon jo mano gi mier kon wa wan ke ken wa en mo wan mier kon pien wan mo lo ngini po wa ngeji mi wen wakelo topic ni we wan wunu kachiel wa mere wunu kineno ni munu watimo jimi mo beri pajo jimi ma is going to be a long term pay kombere ne ke kan ko en gin matie ka lok mo kan do ko ni ma do bino wi mo kan tie chida abi mere na mere an mera waya ne wa mere wunu kitimo jimi mabejo madon lobo especially barwa en lobo mo wan kar ge ye no mier jimi mapol ma da wa cha yebu an wa ye pe wa cha ni lobo mo kan nyo bur Uganda ke kana ram piano je ma pol ko biro o barwa ma wana ram piano ne ke kana problem mo tikere ena lo me global warming climate change kera wono onano ko be tikere Uganda champa down tika tone ento je mo kana ni wen wan ram piano ne gulu kombere watermelon dua ta nanasi dua ta kombere gere soya down tika piano ne en duju wen je mi jal en man je ma don ka ini kere fa ma do ipuonyo luti on kerme timene utimo kachiel ka di ma don tiyo biro ma don wa mula luti don mere kwera mere piano wa puonyo ge gitimo jimi chalo enoni lo ma polo twal pe ana fo very tell mer jes pe ale me kel ma very tell en now yen meti wa Kenya angeo competitor like our show is competing with other platform manotic again especially TikTok and kuja get chair polenya ke lelo ke yom pin Neno funny thing again dano boro phone you chamu can so I'm just saying this one oroto kwan kar ma chande ke chande ne kwan just like 1 hour in maybe no win phone ma tie che dak met kar ke nyere TikTok afterward pian te che ka dong wunyo gena nyer ka chamu kan oroto bene kon be kelo ayela go yo me kwa me gwa now doctor e wa ne me america o manari ko ngoma na men wa jeso wa ka yen wa ka le no chao wa te ka chero but wa ka le ti wa nan ke mo dena dina meta a foi de twal Jimmy da foi lok ma Christine wa jo ki Lady Grace ki dong Joyce lo yes ana mir me me man no kan ni atamugin ma pir tek meneno ni kinena nyim miro wo bet kilo tela manena nyim umego season me example but I did to better ken ano be down mo nena nyim enero well konyu lutina chwel ma pol na da sidong e karne premier ko ni o ngarmon magwang nyu uchu wi be bie ke yero ene dong la tela atamo mirwa neni one
kachala wan nong madong yam korwi wa me mir wane ni mo katam tie ma bin mir wane ni wa mi tam mi ni wek medical anyim me konyo nena nyim dok Dongo Lobo yeah donc dano ma kedibet jo ma nyo tie ka teach chala local government miro gen ben go nena nyim bien kombidi gamento bino bien plan pagamento ma wuyati ni gina chelo miro ke team and me tuako chan ping any lokman me parish development model si dong i districts wing parish development model kombidi bino ma miro teach dong uchak cherway te dero at parish level ti winnie ma bed twal ni o kono parish development officer money ni da o kwal chenne ko munu dano penena nyin pien chen ma mir ke team me fonyu dano endo ra o jeba ne chino wa ende team gi ne ko sikar ba ki penyu fon mon ma en wa ne team ne pio team ento chen no ke ra o de jeba man no o ba lo ti jo pien ne ko do da ni buit pene donc pa wa ni nga ne pen mo no it's not very sensitive kidong ni na mo no ber ka bokolo jimmy ma perti mo pe menen nyim kita dong dero pere i kin ga chela chel si be ka kine de ke yubu otmo man la nyuto be ngar mama mo karwa ber ki ruot o chere benye me me amoro en wani gen gitie ke ot ma kumena ma giwo ma ke ni down ka go chero cham ge bien ke gwa ka kenyo donc i plan me parish development model one of the thing NA stores nyo kama ki gwa ye cham tie monu gina chiel ma wer do me de po be gana e gang kal ke ken u bet at the parish level bene mano kama ki gwa ye cham tie bien gin ma pira tek down mir ko nen kelebet ke chama mir genen ni cham mutwo tie ma ke gwa kidore provision tie within the parliament level me joku chenne me weri ni mo ka dong kor bil ma laj no chenne mo me joku tie la nyut ma gene ma la me gu juizo mi ma dano gi joku chenne gi konye kenne mo be ma da endo e parish bene ker ni kadano de gola ki timo be gina chen ma ki timo bene ene ni ka chen mo ne dage udong keri i jogi pien ene dano lon keri kumeno ni kai i ker bela ker chen ma tino chi joge dogo ma bub dog any parish ni tie health centers the week the bit mo kar mo ber ka lok ping lok ngol ponyo jo man ma loni village health team makagen go ponye gi jio ti me yotkom in that parish nero so ana tiat learning no lok metela lu dirro manena nyimu wek tiche no teme wek yotkom betie wek lonyo limo down a bit kitene mono jim ma ane dwa ko chan chen da kelu yotkom kita abela lo koneni siana poi de twal beretal yeah anga in meti wa Kenya ka pure ticket tama mege na ne cho tama mege ene o wa ka chawa me kwana ram wa bien wa kwana ka ene always we making sure ne bo bor lo me ka dong wa sisa public tama we mer mer mo mana ben meta ajele mera Yeah, for it, amiro medone ma kongo ni responsibility pa lo we ma megwa. Lo we ma megwa ma ti gang ku yana neno we ti ma ge we ma pe ma da. Ma kakin artist egini ko yubo we mo mano tiro ati ge leba chuli ngo mo pero Dongo Lobo ma nena nyim. I think point pa chuli por kal ponye we bene. Bakano geramo we ne ho ma no ge tiran kita ge timo ke Dongo Lobo mo ne kira na ne no pera wa ne kanyi
ka Christine Chako pero coffee ne mo chani mir gi wero dino pe wero jami ani jim mo je ken chune ma wero dal ko ti je mo je enta ana mi kare ji chini ucho wero da ku teacher Christine ni mo mi pero coffee ni ki we pe ta darum aron yang jami i kagi wera pien lo we tigi message mo ma chwalo o actually ng'eyo ka un winyo we pa ogwang clipper pe tero lok bor ng'ato mo ogwang clipper ka i situation mo ti yeni tu igoyo ne mera goyo in tu nyanga no kita lo muony me kom kare gi tie no chan kere kono jami tie ma en goyo mera goyo we puonj ma mege duju obedo ikid me we watiegi lo we gang kuja gi woko ma gi romo konyowa me kubo lok en dong lo manena nyimi better look matietin kero wanya waje in meti wako kenyo yuango me Dongo Lobo ma inano pore umero one way watiu ye we malo pien kache wamor wang wadong ni kom gi achiel dano weng neni ya mega ne kadong po kwang no konye pe ene peti true pien dano weng pe kadong kwang no weng and gin wengo be very productive ka kwano pia tekne kwan ka neno opportunity kwan tie pia tek pa kwan ka che nen kar kwan no ber pe bon ngat man still ngat en purom kelo Dongo Lobo idog gang monene idog ka iyo per ke uni ka en pero yen fur ke chama papat en timo gano mani community go edero eno waje be go edero men la war ma chel ma wadong kere ga chel an gano chapa nge lwar ko da ya pa nge dolo no gini wa be der but nye chana roba mi media na gere pare ma chane o cha tima be da ana admire kere kere so pingom eno chako go edero American madano chane edero ngagene but go der ching chaber cham che no te che re ket gum no twing lera o chik but one way I kwano bien wa karme atu dilen a cha to ko me cher ga yo bo der ne the week ana man ti chat but compare ne ala te ko me wa better so te la ne yen gimone ma inen ma tir me timne bia char me tamne ri timne mer en mo ma tir en ke kar twini ye ke wit man me down or to down no wang men ke ye bena so comments tie madan de choge wa ga en ma pole da mo nan ol to ma chere kwana ge yo ka che ken parolis ka ngar ti ge mo ma mere ma fut pa chere comments cha ma me ku en parolis pen juma wa ko no mer wa nan ngo ma tie ma fut cha wa po tu mo that being said well then ki Facebook page Facebook group I Tara Pa LUO angeo petiga nyote ka enne wa cha ke kuno and then Kevin thank you so much for the program. God bless you always, brother. Ke Northwood Production Gulu, we appreciate this initiative. Northwood Production Gulu Siri ke Uchan Faith te wana morun kagawa mere be wali ka en Dongo Lobo pere tek tutorial kwan kachil ki teach matek ki ma kwiri ki guako yadi ngom ki pu ma guako ngom wa iyo mabe chok chonye Kenya America chone planting trees or artificial forests avoid insult and concentrating on vulnerable item America chone kind of videos are coming up but we need to address the face of you young girls being humiliated by big men even in office it's okay it's not a good practice but we must avoid the face of those young girls Atawni ka ipata yoni anti ka wal video man ma ke sharing mala jo man tik la tinya ma tidi ma ka par ngwen dikiana I office so anti ka lo kom video lu dir mi aro pe go beta piet lo tinga nyara ma tinga pe mi kare
kilo tia manyama tia me kwan yo me timo kena be kita la me go juice gini grace waje ko be atang li kita ni ang kera foi. Yeah, of course. Thank you so much, Christine. And when tam kira wa you me download pe te kom gia chile ken jemu ke matime ken ping ma wan na time chi wan ikar donga gimo time man na dan pie ke wa TikTok dan pie ke YouTube nga gani kong wa tam wan no ma put pe ya post ngal ma ke mun la ko mo ke tam en wo ko ma put pe ya ke ro ger mo ne wa in ngat mo ne angel dan mere followers, kono likes, kono fame nga gani. But let's also think of inimano kele wango ikunge. One machalo lep, one more tim gano mana la na berti ni ikom one. Dano binyer magi yom gego binyer ni a joino kar go tatu mo yan. So let's try to think about that. Kika ene bana matiga nen baraka ene ni anano Komakech Geoffrey a geek. I think a geek. Okay, and when your program is always educative, Komakech Geoffrey or geek from Juba City, South Sudan. I like your program so much. Thank you so much, Nana, sharing what we offered body and liking our program. Ke any Ladit a ben te wanting a bam. They want to keep up a good work. Of course, Ian Benagitung body ben in the promoter my dear 12 to Kumalo, which Matea Kony call away banner. And when you and Nane advising the way Mukana go carry away or got Christian Tiaro Piero Gawa Nagane, carry away ma Tielo code down about the Ucho Pinjo Canabana. So, you want to take industry, man, may entertainment, way Nagane. When Neno make you down the way and Kachil. Richard Okelo, take one a for your matek look, Karana, Pwony man ma pier technique. Of course, what do offer body and banner. Ka any one day now ka any lomo dua take away ningo. Development of actually is several part at large takes us back to question ourselves why actual leaders is low politically, socially, economically, culturally, and religiously. In economic view, leadership under chiefdom of Acholi, sorry, I will read it from down here, Mapetiga Nanwang. Of Acholi must engage youth to use land as source of income. Involve youth in casual activity is in to bring income, etc. Religiously, both youth and elders must involve themselves in prayer, churches to bless them. Mane ngom ente wa ka en kidong bane matia nene achil ka en man cycle born man inni Omen wa Alfred Okarayo and any greetings to you all. I would like to invite you for my graduation schedule today. I love you all. So these are all just developmental idea. Come on, around here, one mega this development, my auntie and you not attaining or my graduation titian more one. Congratulations, my brother. Nane mera nyim. De tia kwa. Message money TP and from Joel many again look but the west kani way. Topic matit yamoni yeng keep up the good work, brother. One I will be wait. Well, and Joel, and actually put and pick and kwana chill and take a tutorial and made a kwana mega or Macubeti Australia, University Australia, ma take a tutorial and made kwana. When you met down look, and then no opportunity, met him again, my can you can bring change in any way, guys. Kong what do Rome Mar kong ping, kong ngagane, unero ngom kan matigi pian. Me chamo chere I publicar egera chele ni but waneno kong kan me download no mer ene Joel no ene o turo ka chele no muno do turo ken gang wo ya ken market ki chekwicha ma ya yom de 12 ka dan ma wo I don ket ki neno mene tiga tuto mene ene kele la ene wan yom be aneno ka ene Pauline Omol Pauline Omal. One of one or more, and one big go Obedo queer again. So there were plans with plans on medical property should be protected. More research on this topic should be encouraged. Yeah,
Definitely. Mapoy. Yeah, kero punya wari kero wan wakelo ene wono met ko wa ben ka ene wa yar ngejo cherwa wa tempo wa bino specific don lo yo ma kere no wa bino wakelo ma tuolo mo ke ken iner kelo don lo loro bin wa cho mo ken no kom pe wa no ni ka gen ka wa biaro ga chele chi pe o tumu yoro so yen ma tu wa ken yo me don lo ngo ma iner ka che wa tiyo kere o be ko ni ko wa bene Jomatic walk dia, Jomatic walk lay, ma peri. Gino mga ken every single thing. Jomatic man may you will work ken. And again, man, you good at it. Do it. That's now you are chill me ram kel down lo bana. So, panelists, Dr. Merlo. Doctor, well, me bore cha watch erga mutum Yeah, avoid it while Jimmy. Yes, atam kong mawia ti amir no gamalok pagina Mr. Dua. Yeah, man ma eno kilo lok me tela. Lok me tela ana waje ni pier tek to al dagi. Pe miro ke weka o bollo chui wi bie ke kan. Pen kai weka bollo chui wi bie. Pol gidon geti ga neno 2026. Ni a ko kira kona team ngo weka yera, you know. Donc pe ke para ni wa team ngo. Wek wa nen chan ma tiga tim ko kombe ni pen pe ma tiga tim tie ma kombe tie winya le total pe mi rak ke wek be tien ku ne ni America era in 2026 chilung lu tell which chalo ka ke kwaro ke ke reno wa ke lu dini gen du ju wen per gi tek to dok ke di wan ka chalo wan ma dong yamo kor wi wani dong mier wanen dong ne wa oi stage madong ka da ni mier wanen gila ngo ma wan mier wa team to leave a legacy me konyu menen na nyim me konyu dan lo tiel ma bibiro ni pien ka dong po wanen ko ma ci jap kan be dong ko bi re no no po wa ko gi no mo donc ke be chalan petigang atwero nyo ki fuon mo watiga ni ne ko be de nyo ki dano mana twer bok nyo loket gi chal nyo lu di rudini nyo lu rudi wa twer loket gi we go med you know magic teach me med anyim teach mir ki teach kun ki nena nyim pe nena ko me ni ati yupi joga nani ma ko be tiga bal pe twan mir ki teach kun ki nena nyim yeah kidong ngaramono kilok mengana lo tiena nyera ma tieno ni ya eno ni lok mo pebe dok tiero I chik mi Uganda kombedini ni la tien matidi premier ki lanyo pe ke nywa la tien tie as ki right mo mir ki wo kamaraj tutwal karma covid ti me mana school ki loro en lu tieno ma nyera ma tieno ni dak ke ber kanyaro ki lanyo ki ma dak udao age you know ya chiri wa reo do you know reo No, per la tini neno si wa lo tino ma tino quando balle mo gudong giti ga doc school mier gu yen ko ne mier gi gwok yi lo tino neno si dong doc en gina chen ma duogo lok ma yot kum pin eno ene lo tino ma gamo igi ma no pur gen lo tino bene pen no pegi twar gwok ke ken ma be pegi twar gwok lo tino ma be mono duogo yo lok ma yot kum pin neno si kan we ka command kan better data yeah for ngate tinano comments ario mo na ko biano kan ma bikalogi wak no nano yor chi wario I kan bana lomo do atimbe nga actually like comparison so much. For example, if I like to do business in haircut, one can also do haircut. Okay, and mara kera nano chieke dan pima ama chako ena chile so anyway kay admiring man ngara chelo nan ken magen no bitime kere but wanena yo me download right wanena yo me download ka chel wadon ka chel
ana charo tigo di in digida in da me ke la chere pian gari ne ke rewe ga chel kuono be chero ma konye pe no no one one. All right, so Paul Badia so abi mio en minga konye kwan leba chuli ka en pian ka bala en nyer be go Sida komplika Yeah, kwa. twanya ka DSO chawa kani actually koro rien paching. Mabara chon gi poro mo ga mo. Kinong yo me giro ki chako no yo me goro pi kot. Ki chak libe no yo me medoro yor ki pi I kum cham mai poro. Chalo irrigation. no ene yeah ene tama bere to ket ber wa go Amiro mero man no ka kum gina pa DSO ni. Ada wana koro pi kot ma peba. Endo ka wa tigi dier mo ka tigi bate ari dek mo ma ro tenele la kira mo ni. Ka koro bino wang cha chele ke no tang mo ni kongo. Kan kai tue me ka mo ma gina en kot mo ma bino ma no nok. Kai tigi tang mo ti tigi mo ikero kenyo. Kali chubo ria kali ngo gini within 1 hour no pi no mano no. Kali kama ya mara dong ino mo ke lio ya ati mere ka mere ko lo ka DSO ni. Ya mo ti ma ro mo ti ne mo ro mo ko pere pa ko. One more, what below Benelo come smart agriculture about a month or so ago. Piano competitive, small scale irrigation. Man, no engine, any UIP, he dam. Which while on a come, no P meter ye. Morgan Macumon on the 12 team, bene. Macadam or Ribichin Gary, but 12 team. okay yeah yeah la mera juice bene meri Apo Jimmy, ana mier po mero mien wa pol be ma tek me po wi wa ilokum pi mano kwa kot kika kero ne bor wan mir gin mabe amier mo ko sedene yeni wan wati ki iner od barka ini tikere te ini o wen no ki kero Gata. gata chi gira mu chweo babara no chweo gire o chweo cementi ma beru charo drum madit chi kar mano kwat pege ni no pi ene kwanya mara in two position achiel te tu chele madiro dada ka wai madir rom ge tang kulo en man matero gene mo petrol ene igera ni chi no pongo kabisa dok bere gin mu kena mabe kwere maloy wen no pi malea dada ma pegi mo da ko bere furo ugene ki parasite mo ken lo pege ye piano wi baro agi wi bar maleng am cementi kwe pi mabe dada ki dong bene me medo kore niano cha walugo ni pira en chama tiano eni ma kumbiri charo Kampala kinyo nyo kari Europe kan yin ke no plastic ma we kero ye geno ma na kumero en pi charo eno ni ini yore we cham inoni utigo luoga ni mane kwanya ke ye kenyo tungulu ni mane kwanya ke ye kenyo nyanya bene ne kwanya ke ye kenyo mero gin mabe ma da na mier mero wie kete eno mego fo e twal me poyo wa ye better juice me pon wi kenyan ati neno ka en mena man komenda chiel gini diga mudong lomo do ati wale we must diversity the job menen ket ma puti upon we gen chani iti mene wa no wa tiero no matiero Lino Gomez tell if this kind of communication was put in place earlier things would have improved a little bit now. However, better late than never. I greatly appreciate your relentless effort. Of course, yeah. oje kano mego leno What do I for Apoyo. Kaya meron yung encouraging one. yeah. Wek mangino tika temji mabe. And kid gama ken man bana topic manan wakelo ka enne mukano bagamo ke borun machal viewers ka chicken ocho ale wango mutamne pier te o to mer communicating ke community pen ka do bor wi wai kan no cha mukene we obe petam or wen polwan in a wen in one pe pa jo kenyo but
kau nen gima tiga time community ma mero response immediately utima be o bien no chone wa na machimo me always tika mo ken kabati nan wa yene iram no na machimo te kenyo bana so iram ko peke wa nyo ka peke na cher kere Facebook message again chwal message ben wa none October wa ko peke yen wa pia tek wa ngeo ngo ma tiga time ken pachi angeo chawo chero penian matin ni angeo po tinan paulis mo kan pe ken wa ka ene ma chalo mego madit ma ti ken wa kan always tiene pe mego ros ti pe ken wa kan mangene commitment ti mo kwanya en na ko chati mo kam ken la min waro bena tima put ti ka chang bena ke la min wa paska ti matit no ma ko en na ko bena ke la min wa an fot would pay up Jogan Popona Wang, Colo Benacan, kind, but any other chill Matican, Panlis, Patar Paluka, and Kela did the Ben, man in Laque TV and no, and Pulcana ticket were kind, but Latin Mamati Carrem Ariat, my tika Nano, Olotola, allow Betty, what quite will actually about Kachema Chang, I come to Nano. Kilkar Alfred, my Nano Churkin, tin graduation no me tiao kwana tiao kwana yeah so we cholo for board and peto tematek ngane olto bino kar medu ken wakai ke Dr. Alfred Banya maput bana titio ma ko mena matek tao tin me report and Professor Kennedy amona pala man ba teach era chele no o kwanya na tin ken wakai barangani ka no kar ne mo ken obedu ken wakai so ke panel in manana wange tin weng ke chele ne go kwanya kar mo mege because gen weng ti ngo ma ti ma endo go kwanya wang chawa chel ke nu mo ne ko ba ka chi bet kan ami ta ma mai kum lok ma ti chi in mai ber wo ke kan nan wan bana what do for bot in la bon in kon ni ber won kan men da ko pe ka so mer na mo ke sharing ngo manan wa ke lo kan tam ma ti wa nyo tam ga chel wa ne kan me download so panelists ma put pe wa cherong ke lo la mera juice metal wa chewing down mele wa dolo doge ko ka ngaro ti gi ma chiel ma mera chiel meta ka be dong pe chiel mera juice wa ke li no malo kan ji kat wa chewing wa ne ke me dalo ke matien Jimmy no America again med man no bien an man ne na waje plan di my government me Uganda ticket any log me parish development model man pire tek to twal di charo kama chan tiro void down to twal ento mir wange berani dano ma pool tika bini city population me city will be made them attack da and it 12 kilo lara kita omega dua da bera wa ni adano kay ni kerro biachara me ngol wi ngarmon be bino da kerro ci da lara eno ni be twerti me pieni dano bibino kay yinyu tiki iside to toile ti bene mir wo yinyu biachara matie manena nyim neno tie genu kan kono be dumuni ngolong me innovation ni te matek mada kilok me ngo ka efficiency kidung business mir ne taking risk ka pe taking risk in better business kolo yeah kidung ineno ngo ma gok nyo ko ni keli imagine ma keli chenne and kidung teach my neno kelu teach pien one of the indicators of poverty and employment. Kadung down to kilo teach my employing down that would be Jim Atero do chan chen meta employment. Kidung look me Pwony is very important, down is not just Peromo is not just a nab mengo kato play a bear mi nen ti kider mo ne mai romo chato ne mai romo tikede donc kay kid me actually ni beneme ki fonyo dir mengo kid mengo kid la mego wa Christine Neno ber wine dir me Petro Coffee inero mono dir ma gitu ar fonyo ne kay ti dir le en pingo pe ti kede kidong yeah lok me social investment per tactual matwer chak kingo kita iwain ngo
kedebet ke pero cham ye neni tie kamangi ki romo jogo ye chama ki tuoyo wege kakar bi bien ma no champe no down ron bien ki twa dok wil cham ye no ni ki wel ma be ma kito na yang kai ne i bible ki tero kede ma ke do tani iji ma te ko twale e kerong Joseph en non man no put chamo chere en chako jogo chamo donc ki kel ki gwa ma donc ke jo donyo down no weng no bien no ki wil cham don bor neno ki donc gini tie ma chalo model ma tie within the Paris development model ni Paris the chela mi rupet store ma ki gwa ye cham neno mo gin ma bel tek other than gwa cham down mi chak saving chenne bien kai saving kel ban no lonyo pe long lonyo na wa chel en mo ne me jugo man no any bidor bu ci chengo mo no ni al timi geno mo ba dir bene nero yeah ci man no ke men en we en no ki don mu ken ne mere en ni lo mengo me gwa ko well yamo ben maleng gwa ko ngom ki don lo me pig bed ka waste king on ne na better watch ni Plastic. Neno better sorry Plastic. Kavera. yes plastic yeah Neno better why well environmental day mon je ma mir ko dak bet ka wane o kar ken pen gam chao kan donyo kom cham ti dok dok tu bene mo ne je ma mir wane ni u dok ki don wan wa tie chalongol stewards a steward enengan magwa ki ker rengom kanyi mir wa gwa ngom ma mir wa tie so mir manen wa gwa ngom wa tiu kede yo mu pore nene any we come in ngeni ba mi kar kla me gwadom well low ka choke ba better that we ma better man menong dolo doge ma better o fo ma ter la men wajes ka dongen ben kat wa twin chwa nan ket ma wat anyim ana o fo ma ter men lo program tie tiene o fo Akara fue total Jimmy. Afue kairamo ye awa Jimo 2 seconds. yeah in my again no We are really give mama piano. And that up we are locum shosho we want to go yum twin ma megwa. And that is also investing in our own self, in our own health, and also investing in what Jim Mating at well been my bear. I'm your mention again a chill, my dear madam, ma umian was his en, gena ya go chao, UK kind. And I again make a luo cultural group, one kumbiri watiki group a mon, ma gitika konyo mon, ma gitika karge per ma papa, ma kube good joining group any. Magaluoni women empowering women no agi come luo cultural group. One month I'm one of them. One month what ye Waponi lutiano ge miel cultural miel no lutiano twingi yum gitika point lutiano ge leba chuli luo cultural group. Gero where awaji we are po ye pian gene socially we need this for our well-being. Pierre Termada, chia no ni umera mentioning la we mon what ye la mianwa magaluoni Linda Muyombo. En tio aki gulubaro nyome ki danama aki ginger ki la lob kora defron a walk man mo magitika timo tij mabejo made amenene lutiano wapunyo ki watika kwa boy ka gi raha mo tie long mo yejo yeti okele wa we kokuru this is no mo tika timo ne socially out of Luo cultural group man were forming kind 30 years ago now. What take a medic where I knew. Gimuna Amira Waja, we were a poor with Danny. Jim Mokana Timo one, what Timotica Konya water 12. And it's a long time, Keruina Waja Querene. Luo has been formed in London 30 years ago and is still going. Could be what ticket branches for Mon Magaluani, women empowering women. What ticket branches, me Pwony Lutiano Kileba Chuli. Ma Caesar is one of them, or Samuel Olara is one of them, Peter Nona is one of them. So, Miarawanini, Jim Murumu wa enemy, Wakilu down low in Balotiana, Wagamon Ben, a 4 while we are done with Lego. better Ayo. Well, Lego ba, I love one of my 12 do chairman, were being in you, me pui, Jimmy do you my enemy or team about what? The oh,
tiene cha we karo che karo wo pui pi program pa tar pa luo ma wan du wen wati ka lo ye we ko konwa kin me kelo don lobo batwa pe don lo pitin ge kan ento pe kar ma nyim waligi ni mi ria ko batwa ji mo wati mo duju I wot kwet wa weko time maber walego bene pi lo ma megwa ma ko wiri kwat pe tie dang ti ka chane lok me fu cham ti ka to waligi ni nen wa ge kije wek kor pori wek cham beno betie me gwa lo teno wa ge gwa ka ber mo rumu wa don cha man ka kwene wa ket bene wo pui bene pi je mo jam mo kana duju ma ku be no kar me biro me nywa lok pe wa waligi ni program en ka wa mere ke da nyim yin bene wot ke dwa imi tam ma bejo bodwa wa ka chiel wa nywa wa dong ma be dong lega man duju wen wa lego pi be pa wuri Yesu Kristo watwa amen Amen. Piman dong kelo ya gire pe yo matin wa dua fo tutal bot yen me bene no wa ya chere pa na wa chawani wa lego bene ni amra chen ko bien ka en ni puro america ne ya wa dua fo tutal bot yen wa me ma kada ni amra chen wa di jakamara pe ni matin ba ro go ko tuju fine Better go away, do you? Better go away, do you?